Galileo hi niso panga February sangkhat zanga somhupalia pisha italia alo pianga no pangle ka thiam thei tak mi ani a kumson paruk mi chawani in University of Pisa damdoilam zirturin aming aziak luta amai ro chu anua mathematics lama atui chhota dai maya azir liber medicine chuan atui melo wangin kum sangkhat zanga somriat panga chuan University of Pisa chu achua sana sangkhat zarukle pariata telescope masaber asiam chuaka a design tur chungchanga po rang takin ma ason chozela sangkhat zarukle soma Galileo siam chua telescope chu man chhotan ani a ti chuan a telescope mu chuange mai chuan planet pali lian zet a mu chuaka chungzinga chuan Jupiter po atel nge ani telescope manghian Galileo chuan tan chen na khovel le phakhian ni a helani ti a retheya ma se chu ahun laya ko hran roi tu te pomzong ani ve ho lo mai ko hranin an rin dan chuan kan chen na leilung hi universe lai taka ni in an ngaya Galileo thil mu chu awang chuan ahun lai thil ti thei em ko hran roi tu te thin a khei em awangin sangkhat zarukle somthum pathuma Galileo chu damchung lungin tan pang turin ti ani ko chung zet lungina atanga tin niriat January sangkhat zaruk somli le pahnia Galileo chu atana chunge ya chuan athita ani ahun lai ko hran ho tu te khan Galileo thil mu chua kha oilo view ma se tuna chuan adikzia kan thra chhota zel ani Galileo hi science awanga martar science awanga nunna chan tipon kan soi theyang tunthling hian father of modern physics, father of observational astronomy, father of scientific method ti tia shiadreng ani to ani ole he channel li khongoi takin minlo subscribe sakve ta che thubeng warlak tak kan ron ta zel don nia